Amsaini takok tei bokok song. Amsaini takok tei bokok song. Thangnai bisine hai taklai bisiobo. Srirampur pas nang bridge ability clubo. Amati pressure mutaina rogoi. Kaisa orgesta panda songtajaka. A orgesta panda phaye manjak nai. Fatar ha Bangladesh ne belaikan resap mengkereng zek. Most popular singer Miss Payal Tripura. Te bono karebo tongnai sini Tripura hastini belaikan resap mengkereng te kereng zek. And multi-talented singer Mr. Sekang Deborma. Te tongnai Miss Parmita Riang. Te borok no karebo te bo tongnai resap mengkereng rok te tamnai kereng rok. O orgesta panda songsa jagoi tongo. Finai 14 December 2022 ni salmariwo horni sata tampruwo. Inke o horni tongtotok pandano phai nai penani bagai. E amseni joto takuk tei bokok songno. Ability club ni bokak tui ka baikok baike koi hor jao. Hambai kobok nai Ability club.